محمد إيبو جوانكي جعفرينية لألمانيا دمينة وكي يك جخورتين هاري جهاتي هاتا خلات كرن سال 2015 أو شوية ألمانيا وجي سال 2018 واجي اندام بارتيا اس بي دي نها جيجري سروكي جوانين بارتيا خويا لولايتا ان ار في نورد راين ويستفالن واندام سروكتيا وي بارتيا لزيجن فيتكنشتاين هر سال د کنگره پارتیا خود جی بشتار دبه ای سال د گوتاره که ده د کنگره پارتیا اس پی دی ده پشتگیری کوچبران کرد و لدجی وان کسان در کت کو کینا وان لهمبری کوچبران هیا ای سال لگل دو هوالین خوین آلمان خلاطا جرمن دریم اوارد یا 2020 ورگرد او خلاط جبو کسین چالاک ده پیشکش کرن محمد ایبو نهال آلمانیا خوندوان سال سیم بشه اند زیاریه لزانیگاه دوسلدورف دخینه محمد ایبو بخونها لگل منه خلاط گره جرمن دریم اوارد یا 2020 زیگنه بمرابه محمد دست بیک برای حرتشتی خلاط لتا پیروز به پیروز دکم راستی که خورته که وقت 2050 دا چوی آلمانیا دكاربو أوقاس يعني چالاك با خلاطا كنت ورقرتيا محمد جبو كيت داين برگیا شواش سپاسر دعوت او دست پیکی از غاز میجم از 2015 دا لألمانيا دجيم نا بينجادا و اف خلاط جبو سفراء القيم دا ألمانيا دا دي خلاط كرن دا منظمة جيرمن دريم دا قالك سياسة مزنجي سفراء قيم دفي منظمة دا وك سروكي بارتيا من ويانجي وزير اندماجي يا ألمانيا ووزير زراعة جيم أزدمير مثلا أفقى سفراء القيم د جيرمن دريم دا ام بحفرة وكم الباتك كارد كان جيرمن دريم دا وام دقوازن كو كولتور تاف بگینن هفته د آلمانیا دا جبر کو افتش مرا گرکی گرینگا کو ام انتگراسیونک پیشکتی د آلمانیا دا بینجه تدبیجیتنها باش انتگره بویا الالمانیا بله يعني قال لك شما زي برسيد كمحمد جبركو قال لك هسجي انتجراسيوني ده ترسن شما خلق جي انتجراسيوني ده ترسن يعني نباشين آليين نباشين انتجراسيوني هنا چنا اگر هبن بوغا نباشيه انتجراسيون نينن وزبرد بيجم انه انتجراسيون هر طرف دبي حاضر بن كو بهفرة اندماج بن نطرفك تاني و جبر كتمي يعني قالك جواك انه هاتنا المانيا وكيد بيجن بزماني الماني بغاليل جزيل شافت يعني مجتمع موازي بزماني عربي دبيجن هنا وافتشي حردشي المانيا دا برد بدبي ام بهفرة بكاربن كو ام جوانين بنابر چه کرد به چه جنسیات ندن بن کو ام تیخن پولیتیکا المانی دا کو دنگی وان د پولیتیکا المانی دا هبی جبر کو افگی گرینگ گاوا مشکلک ما هبی و از جی انسانک بنابر بم به زمان بم دبي از بخوا دنگی خو به سیاسی گینم و انا بندهن کم کو دنگیم به سیاسی گینه باشه محمد تج علی خو آماده اینتگره ببی یعنی وک کردکی یعنی کوچبرک پنابرک حز که تبلیغ جواکی باش برکو پیش روزا خود و جواکی دا دنوا و جواکی دا دبینه جواکا آلمان قبول دکن یعنی دل خو دری خو ج کوچبر را ودکن کو او کوچبر به پیش کفن بخواد هر جواکی دا مروفن هنه کنا خوازن انتگراسیون چیبه لی اوجی او گلکی هندکن پرانی ملتی آلمان حاضرن کو انتگراسیونک باش چه ببی د پارتی مده مثلا از گلکی پشتگیری پنابرا دکم و ام دبینن کو آلمان جی یعنی جم ایلور دایک بونه د آلمانیا دا بلکیم لحظان هنه کو جم پرتر پشتگیری پنابرا دکه او جی یعنی دی خویا کرن کو چقا ملت آلمان
وەکی دەبێژن ئۆپن مایندە و حاضرە کو ئینتگراسیۆنێک باش تا ئەڵمانیا دە چێ ببە. باشە تو 7 ساڵ ئەڵمانیایی يعني 7 ساڵ نەگەلێکی زێدەنە تنو چییە ئەڵمانیا زەحمەتی ئەتە کشاندن دیتن چ بوون؟ وڵاس زەحمەتی تەوی گرنگ کشاندیە دبستانی دەبوو گاوا دەست پێ کرد ئەس چوم دبستانی لە ئەڵمانیا گەلکی گرنگی مدیت تمەدرسە قبول نەکرد ji ber ku ji min re gotin zimanê te Almanî ne gelkî xorta ku tu karibê tê kevê sîstemê me bi çavekî gelkî hindik li min meyzandin lê piştî sê sala 2019 ew ê kesên bi çavekî gelkî biçûk li min meyzandine bixwe xelata bakaloriya dan dest min ev zehmetî tevî mezin bû me dît zehmetî din jî yanî غريبية يعني إيرو ولاتي من إيرو باجارة مع عفرين شو بيبندست وروج بروج يعني بكالوريا خو متقدمان دهندري يعني دوي دميدا عفرين كت وقلكي دمك زحمت بوج مرة وأسبي الشيام يعني أف قلكي جرين بجمرة في فترة زمني وبلي هون بحث عفرين ذكر محمد بحث عفرين يكر خوش عفرين جيجري سروكي جوانان يه بارتيا خوي NRV قد لور بحث عفرين تكرن يعني قد نبي اس بي دي كو بارتيا كجلكي مزنا الالمانيا تزانا عفرين شيا تشل عفرين تشيد با تشينا با ودكاربو مثلا وك جوانين شالاك دنجي خلقي عفرين بجينن مثلا بوندستاغ يانجي حكومتي برای افتشت روز بروز چه دبی جدی کتم پارتیه دا جدی کتم پارتیه دا پشگیری ملتی خودی کم پشگیری زمانی خودی کم پشگیری ملتی بندست هر ملتی بندست کم و لNRV بتایبت یعنی بری و به هیوه که به سر زمانی من کو اجی 15,000 جوان یا SPD تمثیل لکم کوشی گری سرو من me pêşkêş kir çima muhim ku tadamûnek baş em ji roja avara bidin xuyakirin û rojava ji me re gelkî giring e û başûrê Kurdistanê jî gelkî giring e ji ber ku em vê di cihna di wekî te re bêjim ev projekt yan Kurdistana Sûrî yan jî Kurdistana Iraqê em پێشکەتنێک دەبینن ئەف ڕێڤولوشن ئەم دەبینن کو مافی بیرەکە باشتر هەیە دە ڕۆژهەڵاتە ناویندا ئەف گەلکی تشکی گرنگە و ئەمژی جوانین پارتی ئەم گەلکی بە مافێ ژنارانە کو ئەم دەبینن لە ڕۆژاوا و باشووری کوردستانی چاوا پیرەکی کورد ژنێن کورد هەردەم پێشکەتینە چ سیاسەتێدایە چ جواکێدایە و ئەفجی جهەکی سەربلندی و ئەم كجوانين بارتيكي دبي ام جلكي جنين كرد فير ببن جنين جهاتي وكنا ها شورشا ايراني دا و شورشك باش محمد تنمونيكي جوانكي سركفتي لألمانيا جبو سركفتني لألمانيا جوانين كرد چتي خوستن تشتين سركت شنك ويك بكاربه چالاک به سرکفتی به و روش بروش هم دوار سیاسی هم دوار زانیاری و چالاکی ده بلند به باوری دخوازی افتشت باوری دخوازی کن قاربن گوهرتنه که روزه کی بکن از بتنی نکارم تشتکی بکم از نکارم تشتکی پیش خینم لگاوا ام پربن و ام گلک بن و به هفره ام دکارم پرتشتی پیش خینن ده آلمانیا ده تيك هاف ناف جواكي بآخف بوارا بلا أرمانجي تا نا كارك بي لمطعمك بي كنت داوي برانا بستيني بلا أرمانجي تا جالكيش بي مستر بي جبركو حر إنسان يعني وقت بين سواسي أمش دايكي غبون وأم هاتن ليش يعني ودبيان بخوا رياخو ببينن وألمانيا بخوا باجاري فرصة يا شانس يعني دري البيشتن نايجرتن اگر خواستك اكتهابتي بجيني خواستك خوا و بارتي ديمقراطي بتايبات
بشكل عام كارن آليكارية تبكن يعني حق ددن تاك از اول كسم كوبيجنسي از بومجي جاري ساروك د يوزوس تا جوانين اس بي دي د مقاطعة ان ارفيدا اف تجارة نبوية ل افتشت يعني بآليكارية في جواكي ممكنة راست قال لك سباس كيف خوش بوم هردمي وها سركفتي تببينم محمد ايبو خلات كري جيرمان دريم اوارد 2022 جي المانيا جباجر زيكن